Ki po obliki ustreza pravi kohanji. Sledijo dvojne zaporedne tehnike. Kote men, zaseki zapesti nato še v glavo, men do, zaseki glavo, sledi trup. Najprej dolge tehnike, nato kratke.
Sledi trojna zaporedna tehnika, kote, men, do, zapestje, glava, trup. Najprej dolga, nato kratka tehnika. Hey! Hey! Hadi. Look! Ay! Look! Look! Look!